ole khir tu te chibai ule charte kania he ka channel minlo thir saka minlo ngai hlut sak tu zong te in sawa ya chunga lom thu ka se ni he ka channel la subscribe lo tan khong itaka minlo subscribe sak zel turin ka ngen chawa tin whatsapp lama inomna group rang ate minlo thedar sak turin ka ngen bok chawani Longkai district thuthar omte he channel a hian tarlan thin ania thuthar ilo hrial zung theina turin notification bell kha milo ngai peimo sakla ola milo da sak zon zel don nia ole vena hian covid-19 chungchang district din mun thar ber kan ngai thar hi lowanga ven lama district chung thuthar omte kan ngai thadon ani January ni som pariat sang hi som ni pakhat atanga February ni som le pasari sang hi som ni pakhat thleng man tur lir thei che sona laka him nana film khur tura inzirtir na war tha Rosef Timont chu Longkai district tan tokin jing khan Longkai bazar areu paki muna Longkai DC Dr. Andrew H. Vanal dikan ahonga DC Dr. Andrew H. Vanal dika chuan lir thei che sula wanga mishing nun na hlutak le bungratam tak lo thin ti tlem nan film khur taka lir thei khalchu thilpoi mo ber pakhat ani thu he huna hian a soilanga lir thei changkang tak nei maila a khaltu te kan changkan ve si lo chuan noksak le chiat na thlen tu mai ani thei ti sain lir thei chet vel dan kai hruaina le khuwa khirna traffic rules and regulations hriat chian a zom thatte lir thei khal konga nung changmoi nun puite midang ta na noksak lo le lo om lo tura lir thei da thinte khopui moinan le khriselna atana lir thei von fai le ti thiang hlim te chu thilpoi mo le ti ngei tur ani thu a soilang bok ti si chuan lir thei che sualna ti tlem tura malak na sarkarin thei top chhuama se mi pui tho pui na le troi om na tel lo chuan a hlothling thei lo ani ti soin road safety month chang ni som ni pakhat thupui film khurla nun hum himro ti chu ti hlothling ngai turin district mi puite acha ani Longkai district tana road safety month honna hun hi sub divisional officer SDO Sadar Puvila Road Lianan akai hruaya Lai Autonomous District Council Noya District Council Transport Officer Pu F Lalmasuanan lom thu soina hun amang bok kumsang khazakwa samriat pariata din National Safety Council Roman nain kumsang khazakwa samriat le pakwa tangkhan India rama kumtin Road Safety Week manchin ania kumin sang hi somni pakhata chuan athapuma manturin Road Safety Month Roman anita ani Longkai district kumkalta sang hi somni chungkhan lir thei registration ti thar zakwale panni auma kumin sang ni somni le pakhat January ni khat atanga ni som le pangatheng hian lir thei registration ti zathi samsari le panni ania tichuan tun thlenga Longkai district lir thei registration zialu le chinchia zata hi sangsari zathum somkole paruk ani Longkai district road safety month man chung hian mi puite tranpuinan le an hria tu zongte silfiana tur help and guidance des bua sai tu mania local cable TV a pek chhuat turin thilpoi mo sei hona tokso bua sai tum ani boka heiba ka hian sumdong lir thei khaltu tejinga bus driver le traffic police tejinga traffic police thoktha than ani don bok ani Venkhan District Agriculture Office chuan kumthar in hlan tharna hun le extension workers pola oil palm chungchang training anneya Agriculture Development Board Vice Chairman Pu H. Biakzawa MLA chuan he hun hi aman pui ani he hun man pui tu Biakzawa chuan COVID-19 sileng awanga Mizoram a ile bara har satna thleng mai thei ani awanga agriculture sector lam a chanlak na sat angai thu sain Chief Minister om tak puzoram thangan agriculture lama kanin tawdel na tura
malak chu angai poimo ber ani wangin thok tu te pain kum thar sang ni som ni pakhata hian na sale zola tran kan lak angai ani atia pubiak zawa chona soizel na Longtai district chunga cheng mishing za zela somriat chu kun na thoka eizong kan ni thu soilangin kut na thok tu te tranpui na tura central sarkar atanga kan sum donte ani na ang taka kan mangani chuan ele bar a harsat na theite kan pumpel theidon ani atibok he hun hi Dr. Benjamin Laldu oma edi atma chuan kai hruain puzero kima district agriculture officer chuan Longtai district chunga hlotling taka oil palm chingtu chung ko zanga anom mek thu asoya kalkhom ten hena oil palm en koldan chungchang te oil palm thal chuana market chungchanga hria turomte soifiana hun te po man ania pu h lalbiak nia eo sangau pi van lal ngai eo Longtai le pu lal mang izawa field officer ruchi soya industries limited te chuan zirtirna anpe ani pu h biak zawa hi LDCA executive member agriculture changtu pu glory laro puya chinza le MNF district headquarters president pularam lian ko ni ten antroi om ani setu te ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell melo ha saktorin parang ngen che ani when thotan ni khan MNF district headquarters chuan chung in khom nein he hun hi pu biak zawa MLA chuan atel puya tu soina hun mangin pubiak zawa chuan COVID-19 awangin khovel abuaya Mizoram po he shileng awang hian kan buai hle ani hi sarkar project siam tam tak kalpui hlei thei ani lova chuti chong chuan sarkar ha thok lo pek lo ala om lo te treasury khar langai lo te hi chief minister Mizoram thanga kai suai MNF sarkar in tlak zia lan ani tin MNF sarkar chuan economic sector le agriculture sectora na sataka chanlak tumin kutpo na sataka thak atum ani atia LDC in thanzo taka LDC election a thilla thengai lo party pakhatin si somni panga a si somni mat mai la sarkar na kan siam hi thil chin chi rang to turani thule kha thil theng kha alom om em awanga soilo soile thin angai thu a soilang bok MNF chuan khom hi puan si ngun tlunga vice president chuan kai hruain PRK zadeng chuan kunser amhanga LDC executive member thanem takle chairman baka party hruai tu te le party workers te thanem tak antel ani naktuk thole ni tang hian Longtai district health care workers te hena COVID-19 sidan na pek chua chan ani don ta chief medical officer Dr. LP Malsoma chuan Voin Khan office Longtai a thuthar thedar tu te komin COVID-19 vaccine Covishield dos zasari le somnga chu nimin pathian ni khan Longtai thlenpui ani thu soin naktu katang hian health care workers te nena pek chu chan ani tur thu asaya siven na vaccine hi pek chu ani nuwa po COVID-19 laka inven na te chu ngai tha chi ani lo ti CMO chuan soin englai pen mi pui te chu sidar tur le sikai theina laka sarkarin ti tur le ti lo tur aduante zomzel turin acha ani district immunization officer Dr. S Thaiji chuan atho khatnan vaccine hi Longtai a che vela healthcare worker te pek phot tum ani thu asaya vaccine andon zuidana zirin sangau tlang dunglam chu malak zuina ruam hanna annei ti asoibok changchin bumi te zona changin immunization officer chuan vaccine chu mi puya pek thei ani hun tur hriat aleni lo thu soin pek cho tur te po sarkar leipui in ruam hanna asia mangzela kalpui turani atibok he huna hian changchin bumi te atanga zona te heyang anga chan ania tunlai social media heng vaccine dongten an thu pui te vaccine dongte a andon nuwa harsatna omnia soite po he huna hian soilan ania heng rong songa hian doctor te chuan lau om lo thu soin tuna vaccine an pek chhuat tur hi India sarkarin apom COVID-19
sileng mek laka mi puite kan him theina tura tuan ani awangin he vaccine la te a har satna a om an la hriat lo thu an tar lang bok pu HBX zawa longtai SBL to MLA Agriculture Development Board Vice Chairman ni bok chuan voin khan LADC office atlawa pu biak zawa hi putila leng mona EM LAD changtu le pu H laram enga Executive Secretary LADC tan lodong songin pangpar an lo hlana pu biak zawa hian Executive Member te an office thewa tlo kwalin lompuina chibai abu kwala hemizo hian CEM Conference Hall meeting nei zui ania he hun hi putila leng mona Executive Member in akai suai ani he meeting a hian pu biak zawa chuan LADC a record siam thei khopa MNF party in sarkarna anla chulo mom ati thusain sarkar thara mithar vekten ramro an rel don ania chumi atana malatu executive member te chu lompuina thusai ngalin em theu ta chulai ram pungpui chu an biala ni to awangin thleibik nei lova mi puitana rongbol tu an ni sarang turin acha ramle nam mason na turte kan namzia rang hum hala joinung zel turte a chain state sarkar nen po thoho na thatak an nei adu thu soilangin pui an ngai na laia pianga pui tura in huam rang thu asaya theito pa LAD sitan thokho zel turin asombok he huna hian pu is laram enga executive secretary chuan LADC din muntlang pui soilangin mamo an nei te MLA hna hian alo thlena MLA chu theito pa LAD sitana malak pui turin asombok pu viezir sanga chairman point thusain voinia pu HBX zawa MLA in LADC atlo chulo mamati thusain LADC te pui ain huam le zel chu lo mamati thu asaya hun local zel tura LADC tana state sarkara an mamo te lo chin fel sak zel tura abei sei thu asai bok he hun kai shwai tu putila leng mo na chuan lom thu soin MNF sarkar puzoram thanga kai shwaya LADC chuan mason na dum tak ani ngai abei sei thu soin state sarkar nen tho ho na thatak ani theisel na tura district council MNF sarkar point theito panchua tur thu asai bok he hun manna hian MLA pubiak zawa hi MNF district headquarters sa president pularam lian ko ni le secretary ten an troi om ani thetu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell lo ha sak torin karon len che ani Voin Khan Longtai District Task Force Immunization to and Chairman Longtai DC Dr. Andrew H. Vanlal Dikahovin DC Conference Hall an Chukhoma Longtai District Krisel na lama thoktu healthcare worker tenhena COVID-19 sidanna pekdan tu ro manna le sidanna dang kai noya malak na tu ma chopte an sei ho he thut khoma hian Longtai Chief Medical Officer Dr. LP Malsoma Baka Health Department le ICDS lam official te antela Chairman Dr. Andrew H. Vanal Dikachuan COVID-19 sileng do na konga Longtai District chunga Krisel na lam kai noi na thoktu healthcare worker te le ral matonga thok frontline worker te impact na chu lo mommati thu asaya COVID-19 sidanna pe felani ta chu lo mommati thu seibakin sidanna lak chungchanga a hlau om ni om anga thubel chian dollo thedar a ompon chi ai pha lo turle damdoi lam mi thiam tele sarkar thungai chang thiam turin district mi puite acha ani Member Secretary District Immunization Officer Dr. S. Thai Ji Chuan COVID-19 sidanna chu nisom le pasari pathian ni khan longtlaya dos sari somnga phurthlen ani to thu soilangin pek chua thuai ani tur thu asaya pek masak tura ruaman healthcare worker doctor nurse health worker le asa workers le aganwadi workers te le thoktu dangte portal a an hmingzi alu tote atanga bulchan tunin hengzi nga po hian raipuar naw hute pelai le damlo na deuh te chu pekri lo tur ani ti asailang bok District Task Force Immunization thut khoma hian
COVID-19 sidan na hi long tlaya chuan thole ni naktuk thole ni a hian pek chu tan ni se tin anrela jingdar ko le mini somli le panga a district hospital long tlai east bial tu mla pu hb rawa hovin a khu honna bo sai ani anga sidan na hi pek tan ani ngal don ani sidan na pek chu tura mun ma bo sai ngai le in puacha napo peifel ani to thu ngai thak ani bok data manager ten an report danin sidan na la thei tur hian longtai district chunga health worker mi sangkhat ra som thum le pani ming thelu ania ming pelu to te po an thisel na le taksa din hunin azir lo awanga la thei lo tur te thiar fel le vek ani nuwa ti luina omlovin mani du thuwa la tur te chau approve ani don ani hun ruat voi khata mi za ba sidan na hi pek thei ani don lowa vaccine pek na mun tur hi longtai district chunga mun sari ruat ania a hon nia ero chuan district hospital a chau hian pek ani si don ani he huna hian national immunization day kalpui dan tur soi hong hal ania jeng sidan na pek run pui pulse polio immunization day hi india rama january ni somthum le pakhata mantur nima se pathian ni ani awangin mizoram a chuan february ni hnia man ani dona nausen piang hlim matanga naupang kum ngachin nena jeng sidan na hi pek tur niin ko thalo vei ti lo chuan natna dang wanga dam lo po in an la thei vek don ani longtai district chunga he sidan na hi la thei naupang singkhat saruk zale paruk anom mek ani veina meeting a hian dan panga ya sidan na chi sang pek thin chungchanga malak na tur ma chhop sang te po soi ho ani bok